Les commandos! Nonaha tuvugana M23 irabarizwa ku mpaka wa Rusizi aho imaze kubohora Bukavu. Abanyamurenge bafite ibyishimo bidasanzwe. Yes, bandi ba gihugu kirabohoye. Murakaza neza mu ncamake ikiganiro turimo kubategurira kuza kubageza mu masaha y'isa 12 z'umugoroba, aho tuza kuba turimo tugaruka ku mirwanire kubera muri Kongo hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC na M23, aho tuza kuba twerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. By'umwihariko wowe tubanye bwa mbere kura subscribe na like, naho hasanzwe kura like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Hagati aho nge nitwa Bazaza, ini TV X Presence uhaye ikaze. Ibi byose bibaye nyuma yuko Leta ya Kongo itangaje ko Wazalendo ari irimo kugenzura aka gace ka Bukavu, bityo ingabo za M23 zitari zibishoboye, ariko zatinye kwinjira kuko zatekerezaga ko zishobora kwinjira abanyamurenge bose bari bahagotewe bakicwa cyangwa se bigafatwa nk'aharambushi. Ibi ntago twabitindaho kuko n'ubusanzwe akenshi mu bijyanye n'imyatakire no kugaba ibitero ari gihe kenshi ubona yuko koko umwanzi ushobora kumwataka ukamurimbura, ariko byuzemo imitego mitindi aho ushobora kwataka, hamwe ushobora kwisanga muri ambushi yagukubita hasi kandi utabasha kwiyegurwa kwitwa bwa mugani utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Gusa imirwano ya M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC ikomeje kuba kasamutwe, aho M23 ikomeje kugenda igarura uduce dutandukanye muri Kongo. Gusa nge ntago wongera kunyumva kuri izi mikoro nonaha, reka duhurire hano saa 12 z'umugoroba. Ya TV X Presence nge nitwa Bazaza, gahunda ni saa 12 nyine. Les commandos! Wanafika kwa Mangaza hapa deja. Wanapita wale wapetia watapika tena masasi. Kwa Mangaza deja nguvu hapa deja. Population inawachukua hapa. Omwe hivi. Leo ndio kutoka monyumba, de jour tuko monyumba juu ya masasi mingi. Ungana zipiga tu. No, the journalists are the one who are given the permission. So, Yes, bandi ba gihugu